Hello, Tuni Kukini Usin Vezose Nabon Savin Leb Nehivin Tuni 28 February 2026 Ahita in Tunin Jong Eho Gamsung Hindal Hao Hitin Gamdang Tilso Zat Chom Galin Tata Hung Na Ho Ga Seikit No Hitin Zani video langa Jong Chu Niau Cha in Seitavin Pakistan le Afghanistan Jong Open War Apong Do Vin hita chu ki kap to na ane yuvi ti su in sayo hi in ni chi chung chang ho jong hi jinglang le update hin bolo hitin ai le tu a hi US le Israel ki tho in Iran gam sunga attack a bolovin bom len da ta ho kap lu no vi ti hi mo a hi in hi chi Iran gam sunga US le Israel ki tho khoma bom akap lut na wa hi Iran ho jong hi ahung kile thu win nita chu don but na lien ta ahin nei ve missile anei ho masanga US ahin Israel ahin anei dinga ata san lo ho jong hi tu a hi Iran in ahin podo in hita chu US ho military base za chom navy ho nga na ho US Sepai na Middle East gam sunga na ho mun tin hi attack ahin bolo ve ti ho hi mu ahin hi chung chang ho hi IHET team na divin hin sai ho hi tin aba nei cha khat na IHET team theina deu mi tampin tu ni chan ge ya jong hi in ha do ta khat nu chu iphiam ti ai le ipi bola US le Israel in Iran hi target a ball jingham a hi lawai le Iran hin ipiza tu ni chan ge kile thu lowa o ma tu chunga hi na sata kile thu na ahin bol thei ham ti hi thu do tampi akidongin ni chi chung chang ho het thim na divin a chomlam thei pe na in sei de wa hi ni chi e topic ngwa I lut ma sangovin cookie news member a hung lut ho neu cha introduce ga bolo hitin mi khen khat chu ni thumbo hung pangna lai jonga umin a khen khat chu ni som le ni sagi ni som ni le ni khat ti ho pangloi jong umin ahin la mi khen khat chu ki pa ta in langa lang pang ho jong hi a umi ti hi mu ahin ki pa le jengin ichito banga membership hin kila hon I het deu khat chu tu le tu a jong hi chi membership nahin kila tingule YouTube ma membership ho a membership kila ho dinga thil ki post ho la a chu anaveleu chun hi chi wa chu cookie channel family a WhatsApp group ma join na ding the ya umin hi chi wa ko na chu na join the wa hi cookie channel family WhatsApp group hi group dang banga mi inop I het ki mo et lo a hi in ei ho gamlenam ngai lu mong ei ma mi mong hi chi ho bo chu ki et a hi in thu si thu phalo post na dinga jong ki phalo itiam khana gam sunga panpi ngai te au ma hi le panpi ding a hi lawai le thil khat het lawa poimo au ma hi le ki do to le na dinga WhatsApp group ki sim a hi in igam inama dinga ki sim a hi in Mizi chun koi ma zo si number I het sun jong ki et lo I so ngel inu I pa jing jong hi ki et lo hi ta chu I gam sung inam sunga po na nei ho ki ho khom na a hi lo le ki loi khom na dinga chu ki koi a hi ti chu iga het thei diwa I phon a hi in chule hi chi wa membership hin kila hon jong hichi group a link chu na hin me tingule admin hon approve na in bol vintin hichi wa ko na chu na hung lut thei jing wa hi ti a hi in chule tu ni chan ge ya membership fee hung kila ho hi mi som thum le ko umin hichila chu silver hi aniam pen a hi in abana gold a hi in abana nga hi ta chu aban bana diamond ti ho jong a hi in tu le tu a kila la a hi silver hi atam pen loi a hi in a hin la gold hi chalai la a hi ni a hi aban kit na hi ga va kit la han hi chiwa wang hi a bon cha silver ngen a hi in
nga ban le hi chilai ho hi atam loi a hi tawin hlanga hlagup ti atam pen hi chi kuki news a membership hin kila hi zoi kuki IRB ti a kizi ama hi lagup lang a hi ta in membership la a jong hi a senior pen khat a hi ti chu ga he thei de vai phone wa hi in hi chalanga jong hi hlali hlanga ti a silver la hung join loi gold la join loi hi ta chu a hi ti hi nga iga phone do wa hi in tu ni chan ge ya hi chi to banga pan hin la a channel hin support jinga hin ki thopi na a hi chi to bang pan ila wa ala a pan hin la ji win avelin tunia membership fee hin kila a igam inam ading thu isei do na hova pan hin la ho zo se na chung chi win ki pa thu ken sein hi chi to bang membership fee na hin pi wa pan na hin la na chung wa zong pathin in ale sanga tam zon phathei na hin bo taw hen ti chu ga phun the wa hi in tu hin I topic ngwa ga lut lew hen I topic ngwa I lut masam mei te gama thil so ho ga vekit no hiti Manipur gam sunga governor tu le tu a governor Manipur governor a pangpa hin hi ta chu Manipur gam sunga boina na chung chang ho report bolding a hi Home Minister pa aga ki mo pi ti hi mo ai in hi chiwa hi I macha khutita a hodinga a boy a hi lo le mei te hodinga thu tha khutita a sei do po in a hin la hinga a het thei khat chu a hi le hi chi governor pan a sei chu a hi le hon popular government isim hoi isim hielovi azi chu masanga PR laya chu khat khat ki to ta ina win a hin la tu a PR ihin la do wa patna hi Manipur state hi boina ahung sangin community khat ki vet da na zong hi ahung sange ti bawang hi report agabole ti hi het thei diu dola neucha report iga bol hi in itiam khatna hi chi chung changa amit sain zong don put na hin ne ya thutha ahung ki na hi zong le hi cho zong chu abani cha update hin bol ki deu hin tin tu hin US le Israel ki tho homa Iran gam sunga attack abol na chung changa vekil lauhen Israel le Iran hin Israel le US hin Iran gam sung hi masanga patna warning anapi sa ahita in lamasa ajong chu India hon jong hita chu announce anabolova ami asa ho hi Iran gam sunga kona Indian citizen josi hongki tol do ta win ti ai thupi na ho jong ananeu ahita in ahin la mi josi hin iti ta le hi chi bom ahung ki ka min iti ta le missile ahung ki ka min iti ta le hin gal ahung dem ti hi ki hechet lo a hi na hin la ki ging sa de ma chu wa chule Iran ho jong hi apha chengai ki ging sa umo a hi in hita chu Israel le Iran jong hi masanga Gaza anaboy laya jong chu Iran ho hin nasata Israel attack ahin bol ho jong chu kimu ahin hi chito banga pan ala jing laya hi US le Israel jong patita hong ke ho to hlona tu jing ka langa chu attack nasata na bol wa khopi sungu Tehran kitina nga hi chelai muna hi bom len ta ni analeng lut a hin tampia ka mo hi in a hin la hian khat chu chunglanga kona air defense a kona Kapset loi zong a hi in a hin la Kapset lo loi ho chu izat ham khat ga leng lut na civil mi izat ham khat jong hi a thi ti ho jong hi mo a hi in chule Iran hon a sei be na wa cha hi le Israel le US in attack a hin bol na wa hi school building ho jong attack a bolovin school chapang ho jong akitong kha athi a umi ti a hi thupon a hin bolovi ti ho jong chu mu a hi in hi chi chung changa hi Trump in jong announce an a bol a hi in hi chi Israel le US in tu chunga Iran gam sunga gal ke bol pa hi apung ka abowa ki bol loading a hi ani a hung lut na gal ki bol ding bom ki kap ding a hi in hi ji chun a hi theya hi le commercial
long ho hi hen a hi lo le van leng ho hi zong le koima hi chilai la ai lam hla lo diwa hi ti a zong hi thupon ananei saw a hi ta in hi chito banga US le Israel ki tho khoma Iran gam sung hopi sunga bom ahin hi na chungu ba hi akhian khat chu Iran government ki khel ding a hi tai ti a ke pa loi zong hi tampi an tho a hi in ahin la hi chi school ho ahung ki kap ma chapang ho ahung thi awang hi mi tampin apona ai ti chu akimukin nen ahin la alang khana tu chunga hi chi to bang US le Israel ki tho khoma Iran gam sung bom ahin kap na chungu wa hi Iran in zong nasata kile thu na ahin bolin Iran gama ko na US ahi lo le Israel direct nga wang ai attack bo win Iran in tu chunga kile thu na ahin bol na wa hi ga velo chun hi chiwa Kuwait city kiti na lai hi chiwa hi US base hi in chule hi chi Saudi Arabia langa jong hi Rian kiti na a jong hi US base hi in hi chi hi ta chu US on base asim sim na ho hi target a ball wa Middle East gamsunga hi na sata bom anakap lu na hin hi chilai ho jong hi event na hi le chun US on aman cha ho hi na sata apa cha no hin ahin la tu chunga Iran 10 missile anei ho hi supersonic ahi lawaile nuclear missile ti ho hi anei lo wang wa chu a missile ho hi nasata upgrade a bol wa hi chi US air defense ho na san ge in zong detect ball thailo hi la aka pau hi mi tampi country chom ho zong hi lungdong wa hi aji chu hichilai la US military base hoita kisim do wa phateta apan no vai le chun air defense ho so anei te de wa hin tu ti dan chu tua India gam sunga jong Pakistan ten missile izat ham khat in kap mo ba chu India ten air defense ho mang cha a anakap hla wa hin akap hla wa India gam sunga chu hi umbi se lo hin hi chito banga Gaza hon chong Israel gam sunga bom ahin kap lut diwa chu Israel a kona air defense ho chun tampi kap hla a khen khat chung chul ha jong le a tam zopi a Kapset no ahin la tu chunga hi chi US military base a Iran in attack ahin bol na a US air defense in attack detect a bol thelo pa hi country izat nam khat hi lungdong hi lo waile US ho kiging lo ham azi chu hichilai la hi US navy tampi ta chu twa tui chunga ko na gal kap na ti ho tui kong len ta ho jong kho hichilai la hi Iran ho hi phateta mo hi chu wang wa chu tua US in bom aga kap lu na Iran hon ahin le thu na wa ama ho air defense ama hon kap ma sa a hi le Iran hon ahin le kap mu wa so a air defense ho hin attack detect ball hen lang chung langa chu anakap hlale kilom ta ahin la hi chi ho na san ge in chong akap hla theilo tu chunga Iran in na sata le thu na ahin bola US military base is anam khat a Kapset na chunga wang hi kamdang hon chong US amu neu naw I chan ham khana hong umi ti hi mu ahin la US military base attack bolu zong le agam na ho chu gam chom a hi ze a hi tu chunga Saudi Arabia ho hin condemnation le kha ahin so ki novin a condemn now ti chu UAE gama tu chunga Iran in bom ahin khi a US military base a Kapset na hita chu Qatar ho vela jong hi chito bang to gon ahin nei pau hi ama hon jong kidang asawin azi chu ei ho Muslim country khat hi win brotherhood khat hi win a hi le ipi bola Iran in tu chunga hi kei ho gam sung jing jong hi chito banga attack nahin bol ham ti a hi
thu do na ahi lawa hi le Iran in a neighbor country ho azad chan pi ho chunga ichito banga missile ahin hla khum na chunga wa hi alung kim lo na ho hi Saudi Arabia non jong pateta in condemnation le kha ahin bolovi ti chu mu ahin la hi chiwa Iran in US military base attack a ball na claim ahin ball na ti chu thupon ahin ball na chu ahile US military base hi som legate ki kapsi hi tu chunga Middle East gam sunga US in game akisa na ho mun som le mun li hi pateta ki kapsi hi ti hi ama ho hin phondo na ahin ball kit no veti jong chu mo ahin ahi le tu hi equation pau chu neu sa ga sei be kit lo hen ipi bola US le Israel in aphat chenga Iran hi target a ball jing ham tile Iran te to ogon hi ale na len hi in Muslim country izat jong le Muslim country dang hon agel pha lo chan chan hi Iran hon agiel wa hi chito bang to gon chu aneu chu ti chu ISIS kiti Muslim ho kiloi khom na Islamic State khat sim do ding ti a hi to gon aneu chu chi lai la a chu hoi lai ga ma ho ham ti a I vet na hi le chun velo chun hi chiwa avom ho zo se hi a hi chi avom na la a hi African continent a hi tai ni chi African continent zong hi izanam khat a lau Middle East abona lau aban India zong hi a hop hin a lai chule China chan ge ya to kha hi chu hi chi ho zo si avom na ho zo se hi Islamic State sim do na dinga hi Iran in alam kaya hita chu thing noi hi mun tina hi sponsor a ball zinga aban banai chal a hi in hi chi ato gon pau hi tu nai cha ki pan a hi po in masanga pana na ki pan 19th century langa pana hi phatata hung ki ko ngo hi in hi china a chu iga he thedi win a leader hoga ki seile Osama bin Laden a hi in a hi lo le Saddam Hussein a hi in hi chi ho loi zong hi ama hon sponsor ana ball na wa leader la chu ana pangoi chu ineu la ya zong chu isanga len zo holim na akiza dan chu ahile wanoi le si na hi Muslim hon vai a hin hop deu hichilai la chu koitabang Christian hinoma Muslim hinom lo ho si chu Saddam Hussein in alol atan ding hi ti ai ki kitsa ma ji cho ai wanga US on hi che ho a het je wa hi a phat chenga pan ala wa hi che ho loi hi aki kham lo wa hi le chun Iran lam kaina a hi Muslim hon zat dang ho hi I chanham khana ahin su gen thei a hi ti hi a het je wa chu masanga pa na hi Israel le US ki thu a hi ana kham jingoi hi ta chu ana su boy jingoi hi in hi chi Iran hin nuclear ho jong hi nom ta sim do thei a hi in a hin la US in sanction a bol khuma Israel in aphat chenga hi ta chu nuclear sim dinga doctor agoi ho engineer agoi ho hi gu thima ama ho intelligence musat ho panla na zala chu asim ho hi aban bana anatha jiu chu anatha jil tu ni chan ge a hi Iran ho hin nuclear akisim do nai lo chu pg nam tel hi chi Iran gam sunga hi nuclear sim na dinga uranium ho jong hi atama tam chu gam tang ho sanga jong hi tam zo chule agam sunga hi thau tam pi jong pot hi chu thau tam pi ho hi ahin zo wa hi chi uranium ho chu ahin man cha wa hi le chun wa noi le si na nuclear la jong hi ama ho a hung powerful pen hung hard pen ding da na hi din mun khat hi in hi chi chu ahin siam do nge wa noi le si na super power ahin tu wa hi le chun tu a lung tup ho hi chi Islamic State siam do na dinga to gon anei pau hi I chan ham khat hung ma chal de chu abon cha hin bol zo hi zong le
i chan ham khat aki khat to bang hi a hin bol zo diu chole wa noi li si na hi galngen hung ding a hi za chu US le Israel ki thu a hi na kham jingova tu ni chan ge a hi nuclear asim do lo a hi in a hin la nuclear asim do chat lo wang wa chu missile nuclear to bang ho hi tampi amawen gu thima akisim jingu cha ama sa jong chu Israel hi chi agamova pana Israel ho target a hin bolwa missile izat ham khat a hin ka mole Israel ho missile anti missile ho hi hat hi zo izi a cho ama ho in abona na kap la thu a hi in a hin la tu chunga US ho kiging sadema ama hon pan ala ma satnova Iran attack a bolwa Iran in ahin le thua ama ho military base som le lilang ahin kapsit na ding ho aven thailo pa wang hi na sata a gamdang dang ho hin tu chunga hi US ho galman cha ho hi i chan ham khana ngai ne movie ti hi mu the hi chi chu aji pen he thei ne dewa iga sei wa hi in mi khen khat chun US le Israel ki thua ipi bola chu Iran chu target jing ham a hi lo le Iran chun ipi a bol khil ham Iran hat hen lang hi le I to bang phat lo na ding ham I chan ge ya a boina thei ding ham ti I het lo je wa chu I het thei na diwa a he sa ho dinga chu a het no hi ta in a he nai lo ho dinga chu neu cha hil chet na iga bol wa hi ti chu het thim na diwa in se wa hi in tu a jong hi thip di nai lo hi in Donald Trump in a sei banga chu tu a gal ki bol pa hi pungka ni dinga ki bol hi po in ani a hung lut ding a hi ti a sei ma banga chu to a jong hi social media dunga chu imu te de wa hi in tu lai social media khang a hi ta in thil khat a hung su a hi jong le min video kap do wa hi cho chu social media in post wa hi le mun tina ki mu a hi ji chun tu ni hi chi chung chang I sei na ba jong hi video khat cha jong hung ki vet sa lo hi in hi jong le I vet nom vai le chun social media tampi au me ti chu nga phon do kin wa hi chi chan chu tu nia US le Israel ki thua Iran attack a bol na wa Iran in I chan ge a ki le thu na hin bol ham a hi lo le US le Israel ni pi bola Iran hi nuclear weapon sim do lo dinga to gon anei jing ham ti ho he thim na diwa hum kil che theinaw hi chi chan choin tin tu ni ku ki new sin be a hin ngai hlo zo si na chung chi event ka ki pa in chule membership hin kila ho jong avelin na chung chi event ki pa thu ken sei kin in hi Sepai,